Ngibingelele ngiphinde nginamukele kuphi nakuphi lapho kufinyelela khona-ke wona lo mbukiso esimangzozo esinilethela zonke iy'ndaba ngokuhlukahlukana kwazo. Umfana-ke webhova-ke usukumise-ke abaningi njengoba-ke efaka laphana-ke isithombe sakhe ey'nkundleni zokuxhumana, uphinde washo-ke ukuthi ngempela-ke uzodedela-ke i-EP yakhe ka-2024. Abaningi-ke bajabuleke ngempela-ke ukuthi-ke uSimiselo-ke webhova-ke obakhumbuza-ke ibhova uma ngabe-ke umbuka laphana-ke uface wakhe komfana omncane bakhumbuza-ke lona-ke ibhova laphana-ke umfoka Khumalo. Ngabe kuthini-ke okwakho-ke ukuphawula njengoba-ke esho namanje ukuthi-ke umsebenzi-ke uyeza-ke kodwa lokhu sengama-starter njengoba-ke izokhipha i-EP ephinde-ke ededele laphana-ke i-album ekupheleni kwawo-ke unyaka. Abaningi bathi bafuna ukuzwa-ke ibhova-ke kuyena lo mfana ngoba-ke nawo-ke amazwibela kaSimiso-ke azowakhipha-ke kule EP yakhe azoyikhipha maduze. Awuyizwele-ke mbukeli-ke bese siyalaphana-ke ezethwe i-comment section-ke sizwe uvo lwakho ukuthi wena ngabe uzwa kanjani-ke lo shuni-ke azokhuphuka ngawo-ke umfana-ke omncane-ke webhova uSimiselo. Bezingakuwe mbukeli ebingenze nazo namhlanje. Siyabonga.